Junuba Sudan ilu hadadu. Kwaja join. Aya join kule again then you cannot come out kay more than adi. Kay mu passport dawla dead. Kuba hukuma dawla dead babana lu hadadu kay mu passport ya kudu. Gola tinene kuluya block. Kulu tweakok luka block. Tweak one kay luwe kay again then don't do what you did. Kungula kule twen kule kuloi. Okay. Deng eben be ke double masi ke mustakbarati e Sudan kuwele ben be ya kujen ka mon tweeted be melu warotu ranjol tilmal wala wak en che kon tilmal wala wak en che kon ku yik passport en be la ben be ya bordu kulele ya le ke tilmal wala wak en che passport. Bade ma bere fi Emirates kaya murtah kaya muwatan adi kulu jibin wane lui fi mataim kulu adi no kala ben kwe Junuba Sudan ebe lu haddadu panchi til malwala waki nyangwei fi zaman takarbino panchi til jen jaltin ka che college kule konye nen bukonye ene til kungud laben kujen ka tilu warotu ke shamalin kujen ka til bardo belu warotu ke hukuma Junuba Sudan kubiba ya bardo kulwele yen leke til malwala wa enje yek passport kuchi chok jay aki jay khalis gam wanu ke til malwala wa enje passport e kina jak legen kulele deng le parat pin Quran chi yek maluma da chilo warotu Quran chi yek maluma da chilo erin ko ngur chipeng ngur medrulno ko ngur ba tegen kuleke til malala wak til chila jal mele to karbino kwanye ne bol ku wele ko junub ku jele shamal ku ci ko beli etani kule ku churat pin ku rer ke shamalin la haddi mablu recognize to be who he is today kule ku jen ka man tweet le ko kon ko be man tweet be la kay social media ten be ba bro worotu ran jol deng du kor e kana lo chok lele deng le yin biade in yet tiela ya sama shakli ka jipeng e kana le gen tian passport yi yegin ka chitian hungula kay be ten for social media ba bana lo le yele ka double masi ko til malala wak in yi ka passport Sudan ajitil ajitafu mushkila kwela kaya tuguten kabela tumujen ka til betafu mushkila tani warunu yen ga chitil ga chirok ka chitil ka chirok ka chitaw fi istikhbarat bita Sudan bela banatakan ko ben balo ko lele yana min لك إيران مستخبرات أمين كران استخبارات إنها تروك إتيلين تروك إيران استخبارات كوبيلا بنتن كوبيلا قال كتيلين تروك ليان وجه يوغان ياران جال دين دودكور عشان يان ران استخبارات السودان جنا ما بيعمل فيه الخير أوكي وكنا عليه جين كله دين طايرة بين كشيبن أشي كم بين خالص يمكن البن بينهم تن اللوي كويلو إلا كجول جهل إنه تكون إنسان جاهل ده عدوك أنت الجاهل عدو نفسه ده حقيقة كدين كشيبن يا جبن بي بلاجين كله دين كجلو كن أشي صح kachipeng gulu ya blog ko bela ban bayenen zatu ungur jaman mayer ku jobala tin kulela ka deng ner koñ ner chol juk wa yob ko la deng juk enor ci menenar juk enor ci menenar lakin mushkila juk kez juk akiek ko keze juk achi buto ka juk atok
abla pin ka juj eti kwa shambla pin ka juj aka ngwen ka biet ko pal jugu ten la haddi ma bi ke jug bi akir ma yadi rat elu dil ke yen ku nyaay ku rutin ok twi ci bang ngula tungule ka deg na den koñ la ka deg na koñ asa dong bol milken ki jang ngod ban dong bol milken elu dong kan bo ngod ban ki wo ngod ban agu deng dur kor ko ja legen kula deng dong ken abo ngod ban nyaara tin ko chiping dong ki a jo ya ngod ban agu de ne men ko yene ki aji ka ada ka cira ja loy men ka ka ja kat ku jalwele ka cira loy ban ka kudinyen and we are starting from the beginning ka ku balwele ki ya ce den en gonyin lakini we balwele let us not try to be emotional. Let us try not to be emotional. Let us try to remember inu deng aja ke loy deng ada ke loy kele bulwel e ku bedeng bu kwaran che dom bu galwel yin ngat kede try your very best but man kan balu treated a math because yena ku loy okay deng tu ngene che ben be gu jen ke hukuma ben elu hadadu day and night abi alo jaga 24 hours deng tu ngene che ben be gu jen ka mike bi be ke ya nakat kulu exposed to the maximum ko ka ci kalwele ben and mike mana ce yit jati ka ci kalwele ben and mike a ce yit lakin aswal inu enga kene koñ deng dur kor enga ene koñ deng dur kor why did deng dur kor put himself through all of this ke ko ka de kolwan ke kai deng dur kor dom ke deng dur kor lo nem la khbutu ko yom ko le deng dur kor welken ke ko ka de kolwan ke gad be deng dur kor be post den be ka ja be lo post because de ke gad ko che kon e ke ko ke ka de kolwan ke deng dur kor gad chin ka ja won ke ko wakat bigla for social media bigla wel ke tira loy what are they where are they e nguk wi deng dur kor fi Kenya deng dur kor chin man tin ko chin wun fi Kenya ko chin business fi Kenya e nguk loy deng dur kor fi Kenya e nga ji deng dur kor chol be ben fi Kenya e yena nga e nga da no interest ku be deng dur kor bu ma anyways ka kajirwele jahil adu nafsu a jahil adu nafsu ka ku balagwe ki ka kid kana buna chu lwel deng a chuk dog ko kipun deng a jaka juja pa dira jaka lwel hukuma kwen reason dom ke yen ka bana chu ka lwel ban ka dayan ta gane niki ka dayan ta gane ko balwela let us try not to be emotional but let us get to the point actually e ngo kan lo deng duru kor fi Nairobi e ngo kan di deng duru kor Nairobi ko jabe dom ti على حسب المعلومات اللي عندي إن دينغ دورو كور أجنم business في نيروبي دينغ دورو كور أجنم business في نيروبي دينغ أنا مكرتيار إن موك مكتب بول مل دينغ أنا مكرتيار the same person إن كده أنشال دينغ دورو كور polluted from being a normal activist, Jamayit, to somebody else, Dengane Makirtiar, the same person. Any you can do kor each. And Kidang do kor war in the last 3 weeks. And a Kidang do kor chol, Kulela bar, Panchol Nairobi. Kuwaiba Yeweko. Because I cannot send the money to you in Emirates. Kuba deng dur kor falen.
because I can sabab bedeng duru kor bebe waka yelweli about doing deng duru kor kadom ke nyin fi Emirates. It doesn't make sense. Mwawet hukuma Kenya biya yela Emirates bedeng duru kor bela dom bebe Nairobi kujo hukuma University Sudan jabe jot deng duru kor en bani choke ban fi Emirates kadam ban fi Nairobi. Okay, kuwana na makirtiar en cho deng duru kor ne ba fi Nairobi. Kudenga na makirtiar bardu en ci bo en ci kada ngajwe en ci deng duru kor ajwe. Okay, the same denga na makirtiar en ci ñu yi deng duru kor yej en ko deng duru kor to fight for kada for juk, while the same deng duru kor was the same person in Babai from the very beginning. Kulelo panana tweet lechwara chuke lo protected. Zamane jama deng duru kore wilke ku deng duru kor wada de juke ner no wangi wada juke ner angi yunu jing a jing bordo mo nyakwa lakini chi deng duru kor tong de chi loel kulelo panana kwar panana tweet kana min panana tweet chwara chulo defend the same dengane makirtiar en jibe nyu deng duru kor yich en jo deng duru kor jela ban baitit ka lui ranchol ju ka lui defend la ka lui defend la ka deng ner the same dengane makirtiar en ji deng lui convince be deng ban buwe ka ban yai ku lui deng set up be deng be ja be lui pick up by hukuma University Sudan. The same dengane makirtiar ele chiko bolmel ke ene modir bolmel kwa kina dom kwe bolmel endom kudoma jing kudom juk kupale nen buchuk dom kujel ke subomi $1,000 bejel ke subomi $1,000 kule kutian fi Nairobi kuchiba I bad my chirwan yana kan tijari ha ke juk because adam the same day a local why kajala bane tegal ku chen ka deng duru kor bi ku use to speak on behalf of juk kwen yana kan jol is the one that write articles ku tweet ke deng bi deng ka lo posted ku deng che kwen a jol deng juk himself yana kolwa ne chirwan la riya ka kwen is the one that write articles ku jo deng jo ka lo posted ku deng che get ku deng che kwen kati kwe the same deng ana makirti an enchol deng kadang deng duru kor ka ba. Okay, and we deng duru kor for Nairobi and what business deng duru kor for Nairobi if this has nothing to do ke guna dan deng majok kati if this has nothing to do ke guna dan deng majok and we deng duru kor for Nairobi ku deng duru kor kino business for Nairobi and we chira loy te kene ku bangi chira loy chili jite ne wi bangi e deal yindi en chira loy chili jiten deal ki wona na makirti ar jologe hukuma te gen Ashanurian to trade his freedom ke deng duru kor because ye na which hukuma choke himself e hu kene deng ne ba dom ko yen bal ko ye na which hukuma asasan ene ran mo furu mai ke bolmel ku ji dam ku deng duru kor la dom ku pale ne en fi Nairobi ten how ku ne ran ji gel ke ga urang musawara ene ran ji la tinenen ku jen ka ju ko ajwe ku jen ka emails ku text messages look expose ene ju ene chelo expose dengana makirtiar ene ju ene chelo expose
energy email the Jukes and Chakalu expose. Energy communication between him and Juke and Chakalu expose. Energy conversations the Juke and Chakalu recorded, when Chakalu expose. Could you argue them? Could whether no within a few hours before Mabika Judam, any Jillian Bakadabra Young Nairobi. Kule Kutian for Nairobi. Could you get away with the same grush? The same grush. And chicken jazz I went for black market, I got the same way you get a dom get cake. The same way so many of them run with the same money. So many of them are just cut with the same money. Kuwana Matia Kritia, I just cut Kegosubani $1,000,000, almost $1 million. In the same night, Chabel Jamwichikalu transfer before he left. Kule Kutien. Could your Violet Wing? Could Juke the same day in Lokarwai? Kuleben Kujanga Dang Durko, Bikunuji, Kuledangli Yi Lakanaka Nor, Kunura Chilokalo, Kunora Chilokale. Kule Tumuchenka fake information like a Yi Dang Durko, Bidang Durko Cabello posted. Kuyan Juke and Haxigini. The minute Mabidang Durko Lu for Mashakil Kaluin Sahib, as even though he does not exist. I got the same people take a post God Kulium Bidang Durko Cabello posted. So Yana Bangi a trade yindi and Chiralo Chili Yitagan. What trade and Chiralo Chili Yitan? I shall put Dangana Bakirtiar to make a trade ke Hokuma and make a deal ke Hokuma, Kubedanga Durukor, Bay and Louis Camino and Dom, Kudong and Ain and when I done dang my joke. Kaya kubala weki. Kubala wela dengo duru kor adunafsu. Dengo duru kor أجل القانون ما بيحمي المغفلين. Okay. Dengo duru kor emel ay wanam. Ku dengo duru kor achu join. Ku dengo duru kor achu again you are being used. Okay. Kwacha again a leader parek. Tell again off camera, what you again, kidding fi camera. You'll again yada through a mouth, can I me choke keeping. Right now, he's gonna pay for it. Okay? Kayan Kuba that work you would twitch. Dengo duru kor, kuchi Mike gadomakul. Kache Mike in a problem. Ache Paul Nang in a problem. Ache Hokuma in a problem. Denga duru kore problem to himself. I want him. Le enu achin mawatan cho hukuma ka andu hadadu kuliyum. Achin mawatan cho hukuma ka ye 24 hours kwe mawatan adi. Kwachin mawatan ni abardu be passport dawla det cho hukuma ka yek ultimatum. Achin mawatan ni abardu okay dawla det kwe ran istakhbarati dawla det cho hukuma kang latin kulu hadadu. And Deng Durukor went that far. So, of course, Deng Durukor will pay for that. That is 100%. Getting. Lakin yan, kaya mangyar, Deng Durukor, but when Deng Durukor does not know what he's doing. Deng Durukor is innocent. Akuy kulorad. Deng Durukor actually was set up. Okay? Deng Durukor actually used by politicians that know what they are doing. Fayan ke balwel tegin kaya manya deng durukor ale balwel kulalai wanam deng durukor chuwach. Deng durukor was using a language kededit. Deng durukor was saying things that were bigger than him. Deng durukor find himself in a position that he's not ready for. Okay? Ale balwel kulwele deng durukor is a victim of a quick politics that he does not understand. Ale balwel kulwele yahi Iranchol Mike, ayi hukuma body enter kini so kane Mike, so kane Paul Nang, so kane Chol, so kane munu kwadranchi dengu duru ko chulo mention video is ben ale balwe dengu duru ko jahil wa jahil adu nafs. Okay, uma fahim kana lorat. All right, kwa chuk tem bu join uma kan fahim. Fayana ubalwela dengo du kore muwatan hadi.
مواطن عادي ما فاهم الحاصل. فيانا أيوغنو دين دودو كور أجلو استخدموا باي ناس معينين واستفادوا من شهرته واستفادوا من بلاتفورم بتاعه واستفادوا من قوته كمان ومن قوة صوته كتي. فيعني ألوه كلوه كشي دين دودو كور كلوه بن أجا نيار باكنيا seriously. وأجا نيار باكنيا برضو إنو ين كده مواطن تارك كويك. دين دودو كور is a victim of situation انت جنوبين انت كتنبن. سو كان الجنوبيين كجنود تحرب في شمال السودان بلا مصر، سو كان جنوب السودان في داخل جنوب السودان. فيانا ويبلك مايك وأي زول تاني إن دكتي دين دور كور تلويل ألو بلويل دين دور كل أول نعم غلط أشياء بكان لوك ما غلط. أنا ما I'm not an emotional person كلا بكان بيني كل دين دور كور تيجي تواج دين دور كور تواج. دين دور كور is hard-hearted individual ko chepung ko denga dur ko rajo join ko chepung ko denga dur ko rajo lu غلط استخدم language ده واستخدم language كده واستخدم كلمات كوي معنى ده. اوكي ko chitwe سياسيا he played a political role كوي زاد ومتوي زين واستخدم كلمات اللي بيض ورا الشمس. فيانا ويبلويلا كل وليين هو ما كان فاهم انه يه بيعمل في شنو بالضبط كده. فيانا ويبلويلا دا يد نوكا يافن دا يد نوكا يافن. ايوه نعم بورفوليو دين دور كوري حاجه كوين كشخص حاجه تاني. دين ليك نفسه كده بورفوليو كما غازدي بورفوليو دين كما غازدي خالص. situation كده يوقتن أنا شيء يجا portfolio كن لكن portfolio كن أشياء ما قصده portfolio إنه ين بدك رين كده كاجي رين براو ذاته مشكلة كتير رين ذاته مشكلة لأنه جمعة رين وندي ده إدين دورو كور كوي كجوك كران كن ذاته رين كذاته مشكلة كتير. إن عبد الله جمعة إن جمعة دي ذاته كباويتشو كبا يوغنو الاسم براو ذاته مشكلة. وبعدين الاسم ده كي اسم ساكت الزول ده أساسا قاعد راجل ده قاعد رن شي دين دوركو جنكرا شاكن رنكا رن ساكت الزول ده موجود. اوكي والزول ده كمان له دور سياسي طويل. اوكي وزول ده ذاته زول له بورتفوليو يعني يجي زول عادي راني شي دين دوركو جنكرا شاكرين كاك ده ما زول عادي كودينغا كوي ذاته جرا شاكنا راني جنكرا شاكرين كذاته ده ما زول عادي وده ما بيعرف الحكايه ده. So isn't being a victim of a situation chinging ذاته جنكرا تاوتن. اوكي ده حاجه. الحاجة تاني عشان نيجي برلو كلام كي دبلوماسي كره portfolio شيء دينغرا تاوتن كو كوي معنى ده كو كوي رول ده كبرة لو كاستخباراتي. اوكي بتا في استخبارات بتاع شمال السودان كنه برضو a very dangerous role شيء دينغرا تاوتن كو تشينج. اوكي لأنه عشان إنه بحكومة جنوب السودان بلو ديل كيين كتلو ديل كيين كي دين دود كور المسكين المواطن العادي لا. And that's what you guys don't understand. إنه كيس دين دود كورتين دين دود كور مستخبراتي شمالي إلو جنوب السودان إلو ديل كيين. إدين لكن هاي وقت كن كنيه كوكي موانتوي كنيه كوكي مواطن عادي لكن يه ده مواطن عادي ين مستخبراتي بتاع شمال السودان كوي دبلوماسي في نفس اللحظة. كتور كلويل أجيبنا مشكلة كن كتين كتور زادو كي problem كجام زادو كي problem. أوكي فالسيتويشن أكبر من شخصيته وأكبر من portfolio بتاعه. أوكي so دين خطأ نفسه في portfolio أكبر منه بكتير. أوكي خطأ نفسه في portfolio أكبر من شخصيته بكتير. كونك ولا لاقينا كاكن يقول دين don't put yourself there and he didn't listen. كوي ورنيا جاني إنه portfolio إنجرا تاذن كن
إيه portfolio أكبر منه بكتير وهو ما فاهم البورتفوليو إن كده تاوتن كتير هو ما فاهم portfolio إن كده تاوتن يعني حتى لو ساعة السودان كيك نيانين كلبي شمالي اللي بينيانين في أي وقت كلبي اللي بينيانين برضو في أميريتس لأنه portfolio أكبر منه بكتير كتير فنفس كذلك إنه بلها كجنوب السودان إنه portfolio إن شيء دين دول كجرا تاعتن كن portfolio دي ده أكبر من شخصيته لكن على بين كيان مواطن موين وراب موين جنوب السودان مواطن عادي وكل كلوي لأنه في ناس استخدموه كweapon to fight their own war behind the scene فيان كوي بلا ويجي تكن ويكاي وجه دين دور كور وجه دام على بالويلا يا جماعة دين دور كور أجا وجنو باغنوب كجا وج باغدوي كجا وج بالوي كديا كلوي كج يتين لأنه دون دين دور كور ما يستحق بالوي أي حاجة يتين لأنه يعني مواطن فعلا عنده بورتفوليو أكبر منه بكتير أيوة نعم دين دور كور جواج استخدم ألفاظ ألفاظ وين اوكي استخدم الفاظ كي alright لكن بصراحة كده الرجل رجل عادي ومواطن عادي حتى خطورة إن جرى تاوتن أجيتين كونه كيلو ولا الجاهل أدو نفسه كتين الجاهل أدو نفسه so please يا جماعة دين دور كورة مواطن عادي اوكي مواطن عادي كوتشيرا أنا ولا بلو أبيوزا بايدي in that regard فده حاجة جابلا بن كيان كنا الولا دينو دودو كورا شي وانا أنا بكرتي على كنتو هيك دينو دودو كور شي وانا أنا بكرتي على كنتو هيك وانا أنا بكرتي على إنا ور دينو دودو كور وانا أنا بكرتي على دينو أنا بكرتي على إنا كي دينو دودو كور إنك شوادنا denga na makirtiar ena ki denga durukur ena jolo wasalu tahintir matin denga na makirtiar en jol denga dom denga na makirtiar ena ki denga ajwe wike ba ping wala chaping ena hagiga kaken ena hagiga kaken wek bai we akwara ben ina hakika kagen ku ya ja kang le we gobli kida edu adan deng majuk e problem ban chol twitch acha kang le we gobli kida ino adan deng majuk ke wunan a problem ban chol akwara ka kang pe kayan deng duru ko cha tem ko lon ba join ke yelwel ku le ay le ke na reda koin ku na rena na lina bare gura ka pol gura cha koin la kidan ga kan da koin e ho cha na yo guno ye na ta chuk panana e makirtiar ku kwar kada chok panana makarti arban ake lui dum kwat kada chok panana makarti arban ake lui dum ere ke chola na bede chindet ko ta lege aka monyen ake lege le deng akin ga buju raj apanana makarti aka ake jugraj panana makarti aka ake jughe ta jugtin matin panana مكرتيا راكي أبو جوراي تماما تاريخيا وسياسيا واجتماعيا even banana tweaking you will not be look the same way anymore because of banana مكرتيا ده حقيقة دليل على ذلك إدنا مكرتيا إنك إيميلز جوك إنك كلو leak out دليل على ذلك دنا مكرتيا himself إنك recordings conversation you can leak out. Getting? Men make a juke, Madina Ogene, then knows exactly no juke like a mine. Kunakade, when you juked it. Could you have been Kulera Munyanka get your mind? Yin then Durukur come and do something about it. That is the reality. Getting? So go bela weki. Go bela my Mike. I understand they do record the Juchakal Ligo, Kawun very painful. Kawun Chusuma do Chikaraj for sure.
ka wonti junub chol karyo jin, I understand that. Lakini we bangi no denga duro kor e innocent. Denga ku kalwel, ku denga ku kichloy, ku denga ku wachi denga na makerte actually you use. Getting. To be honest with you, deng e innocent. And I can swear, it choke man ye no deng e innocent in this one. Getting. Deng min bien bay men kulio panana tweet chwara chuke lo protect. Deng a jam choke di ke deng do the core. Deng change his voice after my yin. Yin deng ane makriti at children deng do core yi. So gaweg deng do core is really innocent. Getting. Ka yin Mike awi banya ite dia take no deng do core innocent. Even kalwel deng ke gaban abu galu hadadu deng a chin ka nget. Deng a chin ka nget khalas. Deng a chulo go shubas. Fa awi ba nyai ru deng a chin kidi da ka yen. Kene portfolio deng elwel ku kene deng lwel a chemat. Portfolio deng kene elwel ku kene deng lwel a chemat. Fa yan ku bala we balwela deng a chuwaj ai wa nam. Deng a chaka juja pa dia chaka lwel ka che mustawade. Deng a chela fela bala kubar. Deng entered in place a wunche lebe mu fruben tatin. Okay. Kwene ko na jo nyen ka ken ko chen kwe. Fayana wi bala gina mother bai denga chila yichin kwa ngi ku ina chila yichin kwa ngi junu yana be a save yichin because Deng is not who he described himself to be. Getting Deng is not who he described himself to be. Fayana kidi wi bala gina ka ken ku denga che your enemy. Your enemy ake ga kai won ka chin yu deng rol. E denga ne makirtiar e your enemy really. Because ake akai wan ka yu deng rol. Okay, your enemy akai ka yu deng rol asham be deng bi ba lo expose. While look at chika lo expose ka ben ache yit. Lakin deng do core himself ache your enemy. Your enemy akai wan ka jam deng ka your enemy. Kwa not deng lo tie without you beating him up, without you hurting him. Kuti deng chuga deal ka bi deng pelagi. Getting kwaya nyar ba deng ba chuli beat up. Okay, aya nyar ba deng ba chulu harm. Aya nyar ba wala ka ye kai kage ba ka chu ye deng. Wala dia aka ye kai biran ka chwa to ku jakran be tie wal ka ya kan nyar ba ka chu ye deng. Wala dia ka lu confused. I be ba chu the same person. Mike wal kage aya kan nyar ba ka chu ye deng. Because deng ache threat. Deng ache threat. Deng does not deserve by equal kunudia ka ye kai kage. Leno deng is not you guys threat. Bas nyui deng ping kutiek ko bele ka bilak hakiga. Kayen ku balagwe balela kai kune dia your enemies abi deng abakalagi. Without you guys bagdeng bagnok, without you guys bagdeng lui beat up, without you guys bagdeng ba mic ping, without you guys bagdeng ba kayek adwe kunudia ka ye kai kujakran batito. Getting without you guys giving delusional medication kunudia ka ye kai kage do ka yideng. Because deng does not fit in the profile e wa kai kai kun ka wa kai medication. Getting elegri ubala we kaken. Deng was being used by Wunana Makirtiar. Kwa deng ra we ba lui hold accountable ke Wunana Makirtiar and lui hold accountable for whatever and she deng chulu committed today. Lakin deng a ching chulu committed. Ka she deng lu committed a ben alo ke Wunana Makirtiar ka kai denko. Deng would have not done that. And I know deng abula ben ben ya kujai ke ben because he's afraid. Lakin the truth of the matter is we all know in Wunana Makirtiar in a deng role the whole time. Kuwinane Makirtiar in a juju can chelo set up. Kuwinane Makirtiar in a jubolemil bardu in a chelo set up. Getting Kuwinane Makirtiar in a jilatian for Nairobi right now as we speak. Getting
Bubol aka camping inu ka banymat kuchin ka madir chumach. It doesn't make sense. Bolemel ebo frubu mach ka madir de. Kuwena na makerti na ye madir bolemel. Kati kwena chi bolemel and charge because it has leaked a lot of information. Okay? Wakida mach. Fa kayan ambukoy teken kayan ku belwe la dengu duru ko ra chwaj. Lera baga da jamil alina pare. Denga chwaj. Istaqdam loka che loka de. Istaqdam kilimat che kilimat ke. Istaqdam kajure pa karaj. Kaja when chilebeka we forget. People cannot forget them. And we cannot be emotional about it. So I can agree yen ranjol dengu duru ko ra chwaj pa. Ku denga chu join ko cho lu block when we block and when ngije ne ku wel ko yi. So then angi wara da no ene chi join. Lakin denga chile blue victimize. Ene kata handa kan. Ene my whole point. Denga chile blue victimize. Fa ene kidu bale we ka kene. So kayin my kuja hukuma jinu Sudan. Deng was used by elements of Bolumil ranchol denga da makertiar. So the dragon wike ke denga na makertiar and wike tayin to. Kati lakin Deng Rurkor was a victim of denga na makertiar. Kuja elements cock. Okay? So, and I will be reading you guys' comments. Okay, what I want you to be, you guys are a very emotional person. Okay, there's somebody here. You guys have a lot of emotional individuals getting. The entire can is to acknowledge in here and told you do the court ke wama adeka jwichika watch. And I'm not gonna sugarcoat what are they in the watch. So I acknowledge in here and adeka watch. The Deke grow, I also acknowledge do the core do not do all of this stuff by himself. Adegra anta yechok, Kuranta yechok and a catchalo identify. Ana shahasta ranenta deng do the core chok, a dengana makirtiar, okay, Kanya kana jol, anything a juke, ake gata deng do the core chok. Deng do the core check, and majority of the post, a deng do the core posted, I can got somebody is writing them. Okay? Quitting a juke and a get cake, in a Canadian and a makertiar. Kudenga na izatu, ene madir bolemil. Ko bolemil a jedom, kwa jing a jedom, kujuga jedom, kuyena kinodom, kwa chikat kega subuami $1,000. Baking a biag being a cake Nairobi. Quene the same person, and jibet to age, and then do kori. So yan, I'm doing 3 things with this life. Number 1, I am acknowledging inu ranchol dengu do the core adega wochuloi. Kuyana chabukang lu jamalu wadu yene wa math. Getting? Achalu acknowledge again. Yani abadu achalu acknowledge inu dengu do the core adenu portfolio 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 de. Alo enu yen ke ran istikhbarat. Okay? Komu passport dawla de. Kwe hukuma ya belui ata kwe hukuma ya belu hadadu dawla de. Achalu acknowledge again. Ke awide
Dere ke diak acha lu acknowledge ya bordu enu ye de duru ko je ban be ka koinere kunere ke na che innocent yeti ku hokeze abi hukuma bu kan choko math yeti lakini the problem is not that enu ran the same madir makta bu polimin enu kiran chol de duru ko enu chilu used kene acha lu acknowledge kene ke ngwane acha lu acknowledge enu de duru ko a victim of a situation chingi kene ke di ina alu talabu min hukuma ina bicin kulu denga duru kor ade ko wuj belu rani to godin ke denga na makirti are na wuj tayentin ka che denga duru kor was used kuran telu use era ancho denga na makirti are so let them go and find the denga na makirti are tayentin when you use ache kiya ke ke babel wele yana ken ke yana kwere ken che ku tuji ben eke baba tie Mike eno kene wona na makirti ar kene pole warngo e deal yindi deal chi lo chi legiten eke ba jabe tie ye ne ken ko otwi ko wa kwere ken but as for right now aya tie ye enu deng dur kur la Nairobi kadi ku ngi kadi wo chi deng dur ko chela ku dom deng dur kur kadi ku pal wona na makirti aran kon hukuma kujara anti information juglo leaked out kene achab go lwel matina ba ja lwel te degen ko yugrat te degen duru ko ren ban mai ba ja ba tie ko ba ja le mu jira lu degen duru ko ko pal wona ne makerti arten ngulo rat yati degen duru ko ra ci kay ganim wil okay ade deal jira lo ci legiten and we are all seeing it deal jira lo ci legiten achira lo wo da yen ko chen go go jam tu matin o kong jam matin or kin wara da wona na makirtiar ente deng dur ko chok ache kiya ka kene ka chei ko lo ran kin ka chei okay very good my point is clear very good ante ban ko tin ka ken thank you for clarifying that fa ene gdayan triten o vale deng dur ko ai wona at a very critic situation tentin lakin wuna na makirtiar enete deng dur kor jok wuna dan deng ma jok enete deng dur kor jok jadi ka situation te deng dur kor tun matin ada jok wuna dan deng ma jok ene kidin ta tin ka kan jindet ko ba ka chapon matin buja kang dai jadi buja kang dai na kir tok thum ka mai taban awe ne ki tok thum ka mai based on her videos gibel so ya na muluga bit matin ko ka chen jaman katin matin ak ngi yu ke ga ben ke ga jaman katin okay so ene ka tan tin ka ken fa we by and ban ko tin ka ken deng duru ko re wai deng duru ko de portfolio che manas ke yen lakini ya lo deng duru ko re use wana ba amene be kalam da inu deng duru ko re use ku deng duru ko ra cheda na wala bi nyaay ke enemy Junuba Sudan deng duru ko innocent felon wo kay galwel majority of the time akuy kalwel cake cheti lakin do deng duru ko ro choga deal e kani achinga je woitin cheti era anti you use kay che you use ke kan ga kalwel and if you guys want to hold somebody accountable ke wona na maketi ale kan kuwi acha ja yo ko ja wala ben ba deng duru ko ja ba lo hold accountable lakin akan ke you please don't hold deng duru ko accountable for anything ene kidi entire my point ka kan jindet keting lakin dong deng ko ja lo condemn deng fell na chuwa de ka juchi deng ko wo ko ja lo condemn in the beginning of the video fa ende ban ko tin ka kan keting lakin deng awi bangi jinu nyala tuji ban yarin ko nyir tuji ban akajin ko nyir tuji aji bakang darin ko pan tuji ban aji bakang darin ren lakin yin ada ka chaka woj keting ada ka chaka woj lakin ka chaka woj matin ka che ka taw ko tin lakin yi la samangi edo yi na kin gurulu yi ni bare to dun dayin and nothing is going to happen to you but you need to know what yi ni chwa kwa cha wa ka la zaminu ko ba mistake lu ba gamrat ko bu ja lu ka kogi e ka taw tin ka ken keting real no a che loye pa ayela nga jugluela wela pira ya ka chwal kalawi
Kayin the king written ka your will appear to Kalawi because in a can at them balegi colwan canopy. Laki I do return ka your will appear to Kalawi. Do be made it could do be realanum. Chatting I can but do to be intin besalama. All right. Somebody is saying that you are the next target. But your target, Kadi, do you know how many years I've been speaking of this social media? Yeah, I had to go for 10 years. 10 years, Kaya Jam. And I use my constitution wisely. Constitution, you know, but Sudan, I use wisely. I can print off, I use it article by article. Hukuma Junuba Sudan Gutam Kayan Bula Mahkama Yatok. Bigate Mbala Mahkama Yatok, Kaja Kongdom. Well, my lemon Kirmayadi wanna be a dictator as he is. Lakini I've been here for 10 years. First of all, I don't get to people families. Second of all, I don't get to people personal life. I criticize you based on what you have done. I follow the policy. I follow the articles. Fi constitution Junuba Sudan I follow. Hukuma Junuba Sudan matin kuleka ngani na pareto. Kala jal kunyenge pinka ya dai. Unless if Kirmayar does not